Rahajeng semeton dumogi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton ring piti sane mangkin je dewa nguning ayang punika indek kewentanan cincin talar liontin uli nusa na punika sampun ready malih ring toko. Kirang langkung punika cincin wentan 30 pieces talar liontin punika wentan 9 pieces kentan. Nah, setungkara puniki indek cangkok sane keangyang cincin talar liontin punika sampun wentan nah kedados sane koleksi uli nusa ring toko punika kangkat sampun kebuat cincin talar liontin kentan. Semeton sane arsa jagi nyingaan langsung punika sekadi napi kewentanan cincin utawi liontin uli nusa dados rawuh ke toko utawi japri. Inggih wantah sapunika jedewa matur jedewa nunas sinampura yening jedewa enten iwang untat jedewa antuk ngaturang pramo suksemo rahayu